Hello, Tuni KUKI channel vajose na bon William na hivin koi tabang hichi channel subscribe nai lohon subscribe anake ball win lang akoma bell icon chu me in lang notification to all a koi lechun video hong kyap lot jose hi aban nei cha an vet jing thei a hi Tuni a hi Burma Boi Na hin sei zom ket no hitin Burma Boi Na hi tu chana protester ho jong angadi povin aban le military ki phin ho military hon jong hiti chun mi a jep mo mi a thau amat no hi angadi nai povin tu chana hi CRPH le NUG ho hin Myanmar ho hi terrorist aso tawe ti jong chu news a kona mo a hi in aban le Tuni a jong chu longlon tani thari kiti region langa jong hi mipi hon protest anabol kit no vin aban le Mandalay gama jong hi nasata in mipi ho hin protest anabol kit no vin hichi Mandalay sunga ki phinna student union ho hin nasata hiti chun lampi ho ai ki jot na anei juvin flag ho za chom ki choijin banner ho pomin hiti chun military ku dailo vet sa na chu ki phin na ho jong ananei ki no veti jong chu mu a hi ki nen aban le hichi Mandalay University student ho jong hin a khut jung thomo tungin hiti chun symbol zat chom vet sa in lamlen ki jot na ho jong hi ananei ki no veti jong chu mu a hi in aban le Kachin state pakhan kiti na langa jong hi mipi ho hin ni changa ki jot na chu tang lovin anachi jom pi jing veti jong chu mu a hi kit nen a hi tu hin san state lang sei kit no hitin san state langa jong hi mipi tampin tu ni a chu khiok mi kiti north san state langa hi ki jot na ananei ken vin protest hi mun choma hi hita he ani a hi chil hajing na lai a hi in Thariyar kiti township langa jong hi yangon langa hi mipi ho hin nasata ki jot na anane vin hita chu demonstration ho hi muntina he amazing na live ti jong chu mo a hi aban le sagain region pale township kiti na langa jong hi mi tampin ki jot na anane vin hichi ki jot na ho hi yangona jong atang di po in yangona jong hi ki phinna nasata umin tani thari region langa jong hi mi asang in hiti chun ahong pot do vin ki jot na ho jong ananei jing oveti jong chu mo a hi in san state langa jong hi lamle na ki jot na hi tu chana achil hajing na lai je ti jong chu mo a hi hichi chan chu tu ni a ki jot na ho iga sei theu hin tin tu hin asung lang detail de vin hin sei ke no hite tu ni chun jungta ho hin mi li anamat be kit novin hichwa mi li amat be NLD leader hian lang a hi lo le lam kai za chom mi li anamat ho hi article 505b le article 505a chu hiti chun penal court appeal charge a bol khomovin ama ho hi criminal charge a bol khomovin anaman kit tawe ti jong chu news a kona mo a hi aban le phat masalanga ina seyo Japan journalist khat anamanoveti a ina seyo ama jong chu tuni chun analha do taweti a hi in ama min chu a hi le juki kitanjumi kiti a hi in kum somli lenga phat masalanga jong chu April 18 ni a ina seina wa chu namo deu kata sanin ama jong hi tuni chun hichi news ana soji pa journalist fake news a hi ti a ana mat pau chu tu ni chun anal ha do ta be ti jong chu mo a hi ke nin aban le hichi chin state langa jong hi nasata mi pi ho hin ki phinna ananei vin mun choma sagain region langkani kiti na langa jong hi mi pi ho hin ki phinna anei vin a kho a hi mi pi ho hin THAL KISEM thu ho le sakap na dinga ai ina THAL ki koi ho chu mangcha in SEPAI ho hi anado dalvin mun choma hi nasata a ki kap to na ho jong a umeti jong chu mu a hi ki nin hichwa hi jungta force ho ana thau ho jong a umin aban la akisuliam jong tampi umkit na hi tu a ki kap to na mun ho chu a hi le ichlaya a picture ho jong kahin bet sa in nang hon jong anawewin lang na het them diu
wa chu hi chlai alim ho jong ka in bet sa a hi in ga het theidinga ga seilew hen Chin state hi ja Sagain region Meckway aban le Mandalay region hi chlai ho a hi nasata mi pi ho defense force ole jungta force ho hi nasata ki kap to a hi ti a jong chu news a kona mu a hi hi chlaya alim asan apa la na ho hi tu a jungta force ole defense force ho village defense force ho ha ki kap to nala ho chu a hi ti a chu he theiding wala ya he alim ka hin bet sa a hi in aban le Chin state langa jong hi mi tam phabe pi hi akitong kha in aban le Myanmar SEPAI ho hi mi li athi eti a jong chu ana savin a hin la news on a saina a chu a hi le tu chana hi chi chu a confirm chat bang chu akimonai poi ti a jong chu ana sei ken en a hi aban le May 14 tu ni a news ki muna a chu a hi le hichi Sun state langa jong hi mini anaman ki noven chapang mini anamanuvin hichiwa anamat teo min chu a hi le mong hian ong siet kiti a hin ama hi kum som ni aban la khat pa min chu a hi le mong ye thu weilin kitin ama hi kum som le sagi bo a hi in aban le hichiwa news report nin asei be na a chu a hi le hichiwa hi MRTV ho hin thal izat ham khat to kimat tha a hi ti a jong chu news flash an bolovin a hin la hi amani kimat pe na akoma eyewitness on ana seina wa chu a hi le amani hi gari a hlei hon a hi bovin aban le gari ti lo chu amani hin imacha a choi hon poi ti a jong chu news chun ana sei be ke nin a hin la I het bedding wa chu hi chi MRTV kiti ho loi hi a hi le military jungta ho noya hi in ama hon ana sei be na wa chu hi chi te ni hin thal ho supply a bolvin ama ni hi thal izat ham hat to kimat be a hi ti a jong chu photo ho anaka movin ama ho local news a so hi ti chun ana so kit novin ichilaya jong hi alim ka hin vet sa in namu deu a hi in ama hon asai be na wa chu a hi le 5M22 gun hi chu a choi ve ti a hi in AK to bang type a hi in aban le 5 magazine 16 bomb aban le 315 round hi ho chu 7.62 mm thal chang ho a hi ti a jong chu ama ho hin report an bolovin mi pi ho het dinga chu hiti chun news di lo ta in flash an bol ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi kin a hin la khat pa hi kum som legit hingnai lo a hi za a chu lo dung chu ya chu kum som legit noi lang chu jela ki koi thei lo a hi je in khat pa hi al ha do ta ve ti a jong chu news mu a hi tu hin jungta forson khochom chom ho hiti a chu check a bol wa thil amat do ho ana sei kit no hitin jungta force ho hin mun chom choma hi civil na ho milham ho hi ti chun a in ho hi check a bol jing ovin thal ane yole thal akila ovin aban le anchang ane yole anchang kila ovin a cha nei le a cha kila oviti a jong chu news a ko na chu mu a hi in hita chu operation a bol na wa hi ama ho hin chong u kiti township lang Sagain region langa hi thal KISEM thu tampi anamando ovin hichi alim ho jong chu namo deu ka ta sanin ama hon asei be kit na wa chu a hi le hichi wa hichi jungta force hoi mi zakhat langin hite a chu a holo a hi in aban le homemade kiti chu thal KISEM thu ho hi zani le somni amando ovin aban le airgun hi somni le li amando ovin homemade bomb ho hi somgit lang amando veti a jong chu news a kona chu mu a hi in hi chi ho wang hi ata ta amat do a hi in a hin la hi chwa hi mi pi ho to ki kap to na a hi lo le ki tong kha ti ho jong chu aum di po in a hi wanga hi chlai kho a ama hon aga hol na sungu wa hi jungta force ho hi jungta force ho hin mi nga anamanuvin
aban le jungta force ho zong hi mi nga chu nasata in akitong kha eti a zong chu hichilaya resident ho chun Irawadi news ho chu het sa na anabol kit novin a hi tuin Kachin state langin sei kit no hitin Kachin state na jong hi ke ai ho le tan ma do ho hi nasata in kino to jingvin aban le hichi Kachin state ho hin Manasi township langa Kachin state sunga postcard hi phat masa 2013 na ananungla pi uchu jungta force on anala pi uchu ichi chu nungla ding ti a chu panna sata in alajing na livin aban le tatma do ho jong hin alu bom kem chu nungla ding ti a chu ama ho hin panna sata alajing na livin jan hi a jong chu hi chi Manasi township koma KIA hon tatmado ho kem agabulu na wa cho artillery ho jong hi nilang airstrike ve nilang hi anabol veti a jong chu news a ko na mo a hi in aban le Cornel Nobu in asaina a cho a hi le hichlai mun ho a mi khomi ho jong hi pot do venti a thu ki pe a hi in aban le ama ho jong a umpo ven hi jong le tu a hichi Madan Yang village kitina a administration office a hi mi lilang akitong kha eti a jong chu news ho henga cho ane het sa kitnen ama ho jong hin hichilai kem hi 2013 a pana na chan lo je wa chu tu a hi nungla te te ding te a hi panna sata la wa hi in apan le tan ma do ho jong hin alu bom chu nungla te ding te a hi tu chana hi reinforcement SEPAI ho hi ahung lut be beijing na lai ve ti a jong chu hichi Cornel Nobu chun anasai kin en a hi mong ho jong hin Buddhist mong ho jong hin tu ni a chu na sata in Burmagam sunga hi chamna le lungmon na theina ding hin tawna na sata in anane veti jong chu mu a hi in ama hon tawna anei naw gam he a hi le Mandalay gam sung a hi ti jong chu he ding wa kan phon a hi in aban le hi chi Burma news isei la lo wa hi ga nga jep mu hitin India lang neu cha hin sei le hen India langa jong hi tsunami na sata in omen aban le hi chi hin tu le tu a hi Mumbai ti lang ho a hi lo le hi chi Punjab ti lang ho hi ato kha di chet a hi tain hi chi na pen he le Lakshadweep ki ti base lang kho hi in na sata a hi ta chu a hat dan ho le ama a speed a hat dan ho kilometer khat pungka khat chunga kilometer khat izat chi zowam ti ho chu hichilaya news a kona hi a picture a kona hi kain vet sa in hi cho cho an veleu chun na samong mong a hi in chi jong hi India gam sung an to kha dhaman to kha lo dham ti jong chu tu a hi scientist ho jong a boy lai ta o hi in tsunami hi masanga to banga neu cha a hat mei ho hi point hat mong a hi je a chu tu ni a hi chi neu su a hi neu cha ka hin je kit hi tu hin Dr. Sasa chung chang in se within Dr. Sasa in jong tu ni a chu news flash an bolin aban le ama hin Asian country sunga country somleni chunga hi ke pa thu anasain aban le ama na saina asai be kit na cho adi se na Asian chunga hi ka ke pa in tu chana support nin bol jing je in ti a jong chu ama hin Asian ho chunga jong he adi se na ke pa thu anasai kit nin ama report dungjuya cho a hi le mi sang mi zaget athita in civil mi zaget hi hi chi terrorist so hin athat ne ti a jong cha na sein aban le hi chi mi zaget thinala a hi somnga le ni hi chapang a hi in aban le mi sanga thingde chat hi tu hin jungta force so hin amanovin aban le sang khat hla do win sang di hi aki hen den na lai ti a jong chu news a ko na mu a hi aban le aman a sei na a chu tiltam pi ana post in hichilaya jong hi ken kan post in itiam khana nang hon jong na vet no vai le aban nei sa na sim the a hi in kichen ta a ka mo point ti vai le FB group ma chu an lut kit nin lang ana ki download nin lang aban nei cha ni ta chu kang nga nan ki sim thei a hi ama jong hin hi chi adang khuti ta a sei point points dot chom api in point som lang hi api a hi in
hi chi point som lang api na la a hi abona hi ki pa thu an sei na ho a hi ama jong hi boi ta hi in phat chenga hi mun chom choma hi ga chi a minister chief minister ti ho ai lo le prime minister president ti hi gamjat chom choma leader ho to hin ki pa ta hi ta chu agalam to a Burma ki thopi na ding hi thuma hi ta chu ama jong hin a bol thei chan hi online a hi a bol jing a hi in ami pi ho jong hi ama hin I chan ham khat na hi a support na hi ti jong chu I het thei ding wa tu ni Myanmar news in sei thei naw hi chi chan chu in tin update tha hong kit na hi le jinglang le hin sei kit deu a hi tai hi chi chan chu tu ni Burma news I sei thei hi tan te ka ke pa e